Ganda winter haifani jaamtuttiin godaane obboleettii lakkuutii yaa wajjin jiraachuuf. Akkasitti charchii ganda keenyaa dhiiseetiin deeme. Kaniin achi keessa jiru qalbiin na cabdeeti niin deemaan je'een. Hoggaan itti yaadu charchii adda addaa goggodaanuun ture. Ka ammaa kuni kaboodaati kaniin biraa deeme. Charchiin amma jiru kaboodaati kaniin dhiisee deeme. Halkan takka akkanumatti murteesseetiin rabbitti dhiyaadha jee haajaa takka malee rabbitti dhiyaadhee du'aa'ii godhe. Halkan kana haajaa takka malee fedhii takka malee rabbumatti ol dhiyaadheetiin du'aa'ii godhee niin jeen yaa rabbi dhugaa nagarsiisi dhugaa na barsiisi. Wanni feete haa dhuftu han dhugumaan barbaade guyyaa adda addaa sadiin akkanatti gaafadhe kadhadhe rabbi. Halkan takka anaa dadhabee rafuu deemu hulaan dhadhoomte obboleettiin tiyya talakkuu tiyyaa nan jette intala teetiitii dhufee tamii jeetiin gaafadhe. Intala tiyya tamii isiin jeetiin gaafadhe. Lakkuun tiyya ni jette intala tee luutuu dhufee dhaqeetiin dhiheessee ol naqee deebi'e. Akkaan isii itti arke ni cufatte ni sattaratte cufiinsa addaa takka qabdi. Ani hundeentii Ameerikaa dhaloonni kiyya Chicago Illinois baadiyyaa keessa ganda Evergreen Park. Haadhaa fi abbaan kiyya Chicago Illinois dhalatan. Ummaan tiyya warri isaanii Catholic. Abbaan kiyya warri isaaniitiif innis Protestant. Ittiin imintala tiyyatti akkaan rabbii kiyya kadhadhe. Haqaa akkana qunnamsiisu wanni feete haa dhuftu dhugaan barbaade. Kana yeroo adda addaa sadiin kadhadhe. Ameerikatti deebi'eetiin qaxxitaa ummaatii biraan dhaqe. Mana ummaatiyyattiin irra deddeebi'ee qaceelloomina rabbi kadhadhe. Akkaan ani waan takkallee ummaatiyyatti hin jenne waaniin amanuu fi namaan akka ta'e. Ani dhugatti rabbii kiyya qulqullumminattiin du'aa'ee kadhadhe. Yoo qalbiin ummaatiyyaa qophooyte waanii fidee harkaa qabu kan yaa rabbi mallattoo nagarsiisi isiin natti haa dhuftu niin jedhe. Yoo isiin dhuftee na gaafattee hoggaasan ittiin himu yoo haa useetumaan callisaan jedhe. Halkan san ani salaatattiin jira suduuduttiin jira manaan ani salaatu jiru kana seenteeti baate. Niin arkeen isii jilba qabattu akkasumaanuu suduuttu. Eegsboota niin ajaa'ibee niin jee kunimoo waan addaati waan haareen natti. Ganamarraa sa'a takkatti ummaan tiyya natti dhufte. Hirribarraa na dammeessiteeti gaafii murtaawaa takka na gaafatte. Dhiifama si dararuu kiyyaaf ammoo gaafii lamaan si gaafachuu barbaada naan jette. Abshir ummaa tiyya gaafadhuun je'een maal inni naan jette ati ammallee kiristiyaana. Kiristaanii maal barsiisa waa'ee sadiirra rabbiin sadii takka sadii rabbiin. Deebisaan ummaa tiyyaatiif deebise yeroo sanitti galgala hoggaa obboleettiin tee rafte gammachuuniin siif adda baasa waaniin ta'ee fi nama akkam akkaan ta'e nama akkaan amma ta'e kana. Eegas booda obboleettiin tiyya eega rafte booda naaf himte jette. Halkan san haboon tiyya hoggaa rafte booda halkan san anaa fi ummaan tiyya kursii alawaadaarra tatteenye. Barcuma xiqqaa faxara itti nyaatanirra teenye. Miiza gubbaa qur'aanaan kaa'ee baayibilaan kaa'ee akkasumaanuu buugaan ani itti barreessee itti qo'adhu saniin achi gubbaa kaa'e. Teenyeetti haasoyne hanga sa'aa lama. Hoggaa deebine amantii teenya ta duraa sanirratti keessa lallaalle waan nu barsiisuu turan san. Lachuutuu keessa laalle Catholic Churchii fi Protestant Churchii san. Eegas booda amantii Islaamaatiin ummaatiyyaa wajjiin wal barsiise. Quraanaa fi Nabi keenya sallallahu alaihi wasallamiin barsiise. Hoggaa nu lachuutuu haasawa kana xumurre walqixa sa'a lama halkan walakkaa sa'a lama. Ummaan tiyya harkasii laatte miiza gubbaarra. Quraanaan ol kaaseetiin fuula kiyya maxxansee dhungadhe. Akkamitti ilmi namaa tokkolleen waan kanarraa nuuf hin himnee jetti ummaan.
maaliif namni tokkolleen amantii bareedduu tana irraa nuuf hin himne jettee uummanti. Na barsiiste akkaataa itti salaatan, salaata dura immoo akkaataa itti udu'atan na barsiiste intalti. Ni barsiisee akkaataa itti qophaa'an salaataaf rabbiitti dhiyaachuudhaaf. Nin gargaaree nin barsiisee quraanarraa ka jalqabii suuraa faatihaa jaamaa bantuu quraanaatti. Afaan arabaatti faatihaa jaamtii bantuudha bantuu quraanaatti. Haffazuuf ingiliffaatti. Ingiliffaa fi khaanis arabiffaa. Dura afaan ingiliffaatti haffasteetii qoma qabattee akka isiif galuuf ma'anaan hundi akka isiif galuuf akkasitti qo'atte. Eegas booda ka arabaatti achi dabarte. Eegas booda ittumaan fufe qo'achuu fi barachuudhaan afaan arabaatti quraana. Hoggaan fixee xumure booda ummaatiyya mana siittitti. Hoggaa ummaan tiyya nagee taate niin gammadee yaanni hundi narraa qote. Eegas booda niin deeme haajaa dhuunfaa mataa kiyyaatiif je'e. Amata hedduu booda eegaan islaamummaa fudhadhe booda niin dubbise hedduun dubbise salaataan sagadee qo'adhee soomanee salaatee gaafa tokko halkan takka rabbiin itti na qaceelche. Ayata suuraa takka na qaceelche. Suuraan ni jaa arraan tana kannaan waan hunda caaltu isiniif kannee arraa xumureetiin jira. Ya Allah. Amantii teessan haala bareechee tolcheetiin jira. Fileetiin jira. Islaamummaan akka amantii isiniif taatu. Kuni waan haalaan ana gammachiise. Gammachuu haalaan. Akkasittiin eegas boodaan beekee akka rabbiin amantii qabu. Amantiin kaan addunyaa keessa jiru hundi ilma namaatiif tolche. Faaruun tarbiitti. Eegas booda intalti tiyya na bilbilte Ijiptiirraa. Naaf mijjeessitee akkaan ani hajjii dhaqu. Eegas booda niin godhee ajajinarra jiru hajjiin godhee. Hajjii godhuun waan haalaan qalbii raahaa naa kannirraa. Ni yaaddadha hoggaa gaara saffaa wal maramaa olii gad deemu imimmaan kiyya narraa dhaabbachuu dide. Niin gammade. Eegas booda karaa biyya kiyyaatiin gad deebi. Eegas booda ibaadaa imaltuu tiyyaan itti fufe. Niin fahame akka gaaritti amma wahin naa gale. Ma naaf gale akkaan ani imaltuu karaa islaamummaa deemu jiru. لك والملك لا